Teman-teman, hari ini aku mau cari mainan lagi nih. Wah, ada ondel-ondel nih teman-teman. Tapi kepalanya copot teman-teman. Terus ini ada capit singa nih. Wow, capit singanya makan sesuatu tuh teman-teman. Apa ya? Yuk kita lihat. Wow, ternyata coklat nih teman-teman. Wow, ada gambarnya. Baru teman-teman, yuk kita mainin yuk. Capit singanya teman-teman, caranya giginya diteken nih, awas jangan sampai kena gigit nih. Aduh, aku kena gigit nih teman-teman. Waduh, waduh. Wow, ini ondel-ondel kepalanya copot nih teman-teman. Yuk kita pasang yuk. Ini ondel-ondel dokter nih teman-teman. Wow, tuh udah kita pasang nih teman-teman. Jadi bagus lagi kan teman-teman. Wow, kita dapat ondel-ondel Bu Dokter sama capit singa. Wow, kita cari lagi yuk teman-teman. Di sebelah sini nih teman-teman, masih ada nggak? Ya, wah ada balon warna-warni nih teman-teman. Wow, yuk kita pecahin teman-teman. Blue color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon biru. Dar, wow, ada hadiahnya tuh. Wow, kita dapet permen nih teman-teman. Wow, permennya warna biru, permen pendekar biru. Yuk kita pecahin lagi yuk. Orange color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon orange. Wah, tuh ada hadiahnya tuh, apa tuh? Wow, kita dapet coklat gambar T-Rex. Itu namanya. Kita lanjut lagi teman-teman. Purple color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon ungu. Dor, wah, ada surprise egg teman-teman. Wow, gambar Avenger nih. Wow, keren. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita pecahin lagi nih balonnya. White color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon putih. Dor, wow, ada hadiahnya kan? Tuh, kita dapat ikan nih teman-teman. Wow, tapi ini bukan ikan beneran, ini biskuit ikan. Wow, cantik banget warnanya. Satu lagi nih teman-teman, yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon kuning. Dor, wow, mana tuh hadiahnya teman-teman? Wow, ini kita dapat marshmallow gambar Hello Kitty nih. Ada 2 buah. Wow, asik. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Habis ini kita lanjut cari mainan lagi yuk. Berangkat. Wah, ada lagi tuh teman-teman. Ondel-ondel kepalanya copot teman-teman. Dan ada mobil jeep juga warna kuning teman-teman. Wow, keren. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Ini ada ondel-ondel polisi tapi kepalanya copot. Yuk kita bantu pasang yuk, biar jadi cakep lagi nih ondel-ondelnya. Yuk kita pasang yuk. Wow, tuh kan jadi bagus lagi teman-teman. Ondel-ondel ibu polisi. Yuk kita kumpulkan teman-teman ondel-ondelnya bareng sama ondel-ondel yang tadi teman-teman. Kita cari mainan lagi yuk. Berangkat. Wah, ada apa itu teman-teman? Wow, ada hewan tuh. Wow, ini ada jerapah. Kakinya panjang dan lehernya panjang teman-teman. Wow, keren. Terus ini ada singa. Wow, singa si raja hutan. Wow, takut. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita simpan hewannya. Kita cari lagi. Di sebelah sini nih, masih ada nggak? Wah, ada lagi tuh teman-teman. Wow, ada hewan lagi. Ini ada si badan besar dan belalainya panjang. Gajah teman-teman, betul. Wow, terus ini ada macan tutul teman-teman. Wow, mantul. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita cari lagi nih di sebelah sini nih, masih ada nggak nih? Wah, ada lagi kan tuh teman-teman. Wow, ada helikopter sama ondel-ondel. Asik. Yuk kita kumpulkan helikopternya nih teman-teman. Helikopternya warna hijau. Wow, ini ada ondel-ondel kepalanya copot nih. Yuk kita bantu pasang lagi teman-teman, biar ondel-ondelnya bagus lagi nih. Wow, tuh kan bagus lagi nih ondel-ondel. Ini empo ondel-ondel pakai baju warna orange nih. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita simpan. Kita cari lagi yuk. Wah, ada lagi tuh teman-teman. Wow, ada ondel-ondel lagi teman-teman.
Wow, ondel-ondelnya kepalanya copot lagi nih. Yuk kita bantu pasang nih. Empu ondel-ondel pakai baju warna ungu nih biar jadi cantik lagi teman-teman. Tuh kan bener jadi cantik lagi. Wow, ini ada mobil tank tempur nih teman-teman. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Wow, asik-asik. Kita dapat banyak mainan nih. Yuk kita cari lagi yuk. Masih ada nggak nih di sebelah sini nih? Wah, ada lagi tuh. Wow, ada mobil balap supercar nih teman-teman. Wow, warna putih teman-teman. Yuk kita simpan yuk. Terus ini ada motor balap nih warna merah. Wow, keren. Teman-teman, di sini udah ada keranjang nih. Tadi kita dapat apa aja nih? Kita dapat capit singa. Wow. Terus kita dapat motor balap supercar warna putih. Terus kita dapat mobil tank tempur warna hijau. Wow. Terus kita dapat helikopter warna hijau juga nih. Keren banget kan, teman-teman? Terus tadi kita dapat apa lagi nih? Kita dapat mobil Jeep warna kuning. Yeay. Terus kita dapat si kaki panjang dan leher panjang nih, jerapah. Wow. Terus kita dapat gajah si badan besar dan belalainya panjang. Terus ada singa. Wow. Terus ada macan tutul. Wow, keren banget teman-teman. Terus kita dapat apa lagi nih tadi teman-teman? Kita dapat motor balap warna merah. Brum, brum, brum. Terus kita dapat ondel-ondel warna ungu bajunya. Terus ada ondel-ondel Bu Dokter pakai baju warna putih. Terus ada empu ondel-ondel lagi pakai baju warna orange teman-teman. Terus ada ondel-ondel Bu Polisi. Terus ada surprise egg dari balon berhadiah. Terus ada coklat gambar T-Rex. Wow. Terus kita dapat biskuit ikan teman-teman. Terus kita dapat coklat gambar aduh teman-teman. Terus kita dapat permen pendekar biru. Wow, banget teman-teman. Terus kita dapat marshmallow Hello Kitty. Wow. Teman-teman, sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah, terima kasih. Semoga sehat selalu.